nkakra yenye hard pi but then enkomo so de yebedi kakra ni wo mu ano yebedi emu nkomo ne yani etimi adeda ho yi so hu na ya na motu bronya yi mu no aye de yede nkoso ene nkankro ebeba sanse oman no ayetimu no eno amu ne yedi bronya enti etwasa no ma etumi ekoyie na yenso yenya anigye bra Facebook Nhyira 104.5 yeah live on Facebook Nhyira 104.5 and opay me sha se me no kan se wote ase nko ade ma waninye wote ase nko ade ma waninye na de akachire ene doso me ma wote ase se up and downs a what 2025 mu no don't focus on the negative aspects of 2025 nemu no for when see the wanimu eso ne plans abeye o new year resolutions no minim se wa sha se dwene ho mistakes awaye no facha ho na de aka no yenku yanim sanse de aka animu ene doso but bronya ebe no enra me to nkra kakra me namfofuo bi e wo nkran ni ade wo mo a e wo mea hodo bi ma wo mo de eye emfonyina hodo bi sende me fa se de bronya no kronomanfo esi Asia fi bronya yi me anso mitisi krumenra ewu Kumasi Mpɔtam hana me hwɛ se de bronya no fever no ankasa sitie ewo eye mantem ne Mpɔtam na bra Facebook Nhyira 104.5 na yen konkran na enya asem ketwa ewo eye Kantamanto market na enipa na bo apesoa machese ekodum pempenso se agese fire service bra Facebook ye free fire service ka wu eno mbetu nsuo gu nipa so behwe wo Facebook me wi ade meka na maka behwe enipa edidwa ye to nsuo gu omo so Kantamanto market wo de behwe ade ye wie ne ye kasa wate ase enti the market no na abo apeso no enipa ene gudwemu no enya asem ketwa at the market and omo hwe se the situation ni tie no a overcrowding no a ekoso no na twa se bibisa etumi koso na omu cool down temperatures na ewo ho no sanse na ano eden na hu se ambulance su si ekire ho. This is perfect. Say ni pe ba bi edomwo a ede wo how beba no. We need some of these things. Ye dwene kwa animu ye yensusu ye kwa animu ye ntwan ma obi nwu ansa ni ye susu di atoho ni ye tu hu anamo. And I commend the MCE for the area. These security people are tu anamo and the National Ambulance Service ni ade a wo mo hwe assessing the situation no na so mo se nipa ba peso no it was see me coolie temperatures. Bra Facebook Nhyira 104.5. Nebehwe ade. Ye de bedim komo bi sesia. This is the market. Na nipa abo apeso. We yen kran. CMB Kantamanto. Na abusua. This is telling you say enipa kodwem. Enipa wokurum. So obehwe de wo Facebook here. Look. Nipa ni nya ba bi kura no matuom na asi etuhwe abante na ogina ho twa ami enya bia hwe ya. This is Credit Kofi TV ono ne dieni from Kantamanto. I wanted to show you something from Makola and others. Unfortunately I don't get it ye boa in play but it's almost similar. Nipa ewukrum Oma ba peso and is giving you one sign. Say manfo are you ready? So mbe di brunya. Now we am Kumasi. Kumasi di enso me confirm e wo kejetia. Me wura wo Dubai ho Central Business District me confirm e wo ho kakra. Aha e ye kejetia. So wo di frisfo ame roundabout e ba kejetia. Sa kwan no a wo de ba no. Enipa na say nipa traffic no a na e wo krumu nra no. Ano ade. And I expect say enekura de wan hwe ye bebro so. Bra Facebook Nhyira 104.5. Na nipa a wo mu gina ho nyina no eye queue wo mo peka wo mu nya bi. And ekrumu ache ka ma. And if you look at the traffic e wo krumu a enya asem ketwa. Abambofo ne ye de umbetumi de.
mehu aprosifo mehu asojafo ewukuro in fact Zuba aye proper arrangement ya unhu se security baby abeduru bia no otu ani ba ko mienu a unhu security fo so omugina egina ho sojafo ne aprosifo e bi hyentade ne ade a wonmu egina ho ba manya ne nte yeso se for security reasons e bi so ho a omu nhye prosi atade but omu ne namu se be ya abonefo a omu so beba mu no omu betumi ehu omu identify omu ne yache omu but only free comfort no che ho so eba no boys bi abegina ho akronfo bi abegina ho a omu wiawia no mantie be security fo no omu twetwe nkrofo phones twetwe nkrofo purse ne ade wo ho enra be sheda fam how the situation is it ye be say Zuba any abambofo you are in charge of the metro security ni ade nyina enti monhwe se ho no a boys na kronfo ni bi aba ho enra mani nsakura ba mienu de I saw it ye hwim enkrofo purse ne wo mo phones ni ade and nipa be bo apesu okrum traffic ni enko emba look at the situation on grounds we runabout na wo Dubai no enche ho de Costa Pharmacy ho no and kan ko kama e kire se kruma ba peso na onni bibia wo be ne krumu a enko ka ho bi makrumu mom peso saa and sadie we ya mehwe nyina gives an indication to one thing say bronya no ayesronko do say afi we bronya no enye so cheap. It's not that cheap, but it is stable. That is how I would describe it. Enye so cheap, but it is stable. Afiwe ejadie ewo bronya mu no. Ye nti anipa abo apeso. Me de kantamanto de kire wo. E de kumanse de a we mia na metwae. E call rounds, e call hwe no. E kire wo no a. The deduction a efiri mu no any evidence ya ewo ho me ne obedi mu nkomo kakra no e kire wo say this year's Christmas though enye so cheap but is stable. The economics behind 2025 Christmas yedi komu no is not cheap but is stable. Amanfo ahokeka ene anigi a wo modi kokuru mu no sronko chen afrase 2024. And it all boils down to one thing. Inflation, exchange rate, and interest rate here. And penifo are working on it. Year 2024. But over Facebook in Sharp 104.5. December 20th, and a report we buy 2024. Gertrude Anka and a filers our report we. Also struggling to celebrate. We are comparing 2024-2025. She market ni bini. She picture wo. On the nipa nemu asa abrewase no 2024 no hwe to market 20th to say nra a year meko year 22nd year meko within 20th year mu meko ye bia and exactly a year by this time no report e file ye ni pictures okotwitwa ahwe nipa ene namo asa abrewase meaning say 2024 wasn't that attractive in terms of Christmas celebrity nipa wo dwema ho kan ye de kokrum akotwade akodidwa no na eni ho saa it was struggling to celebrate how economic challenges are redefining Christmas in Accra. It is giving you a different picture. Bronya na na yedi no we ekuro yimu nsem bronya edition Christmas edition tie compare. And if you look at this or say as the festive season draws closer the streets of Accra typically brimming with Christmas cheer, bear a more subdued mood this year. Eche will say, na ahokeka no e wo fam, eniji amanfo di kodi dwa, eni ade no wo fam di entia. Because enoma miensa e define eniji e de bewura Christmas, mu bi to say inflation, exchange rate dollar ni cedi no. Any interest, obi obeji besia di bronya. Interest rate, baby ane ejina no. Eche said normal at that time 2024 asema making inflation was around 23.8% as compared to a year we are running around single digits 6 point something. Eche say a normal buono said you see 2 mirika no eto atwa wo fem pa chen kane no enti ese ukodwemu awo ani da so se mekode 5 cedis and 5 cedis ebia bi beba be count 5 cedi 10 pesos bi dan first na this speed ebetu mirika na obekọ no na bia ade a na ye bia 5 cedi obekọ no na enenam 70 cedi na bia 7 cedis no aboka
ne kwa wo koy wani da so nyina sana ne manfo e wo gidie say when they go to the market inflation no e stable e ma wo mo the food inflation kra de wo hwa abegina 6.6 na ye 20% no enti e kire wo say now the difference between 2025 and 2024 Christmas no improvement aba e kire wo say manfo atimi akodwam because prices are na etumrika say Hussein Bolt no and inflation no famity the prices are not speeding up like before enti ukodwemu a utimi edwani sisu se benya bibia to e de abafie than 2024 said ye na yesi hu exchange rate and the dollar to cedi sabre no eko ye read December mu 14 point something na eduru 15 ye keka kwa just ye bedi December do kura de awie no na ye nam 15 point something convert ya na ye read 16 anisa na utimi se dollar no ma ko fa no ma firi ama no ne babro nya no ma ne ade ni nyina wo mu se ne ani da so obekọ no na ne buo no dollar no ensesai enti e kire wo se eno ma ye ko kraba ne bua edin no ene dollar ninti aye stable manfo de ani je kokurum. I'm just explaining the meko hu enra no e de a kire join me Facebook na behwe de me mfonyini ne gusu no ene ye di hu nkomo no genti ani pa ba piece wo krom a wo nti ase afi no eno na me kire mu a kire no and the dollar no ene nam 11 point something abroso a 12 point it ye kire say manfo e wo purchasing power no so oto ade a emu akukuduro ho no ma ne buo ne nye den bebre ene nkosuru bebre se de na tie kane no ene nyina idi adanse se mu no bebre yatete so nti ye kire wo de nti ani pa ba peso e wo krom and a stronger city my Christmas celebration wonderful. Now your policy rate, interest rate, they say hover around 18% thereabout. But so share previously, Timiko bear 25, 30, near Koya Nimuno, and ne Okobo Bessia in Simono, a Becanse Bank of Ghana, Jumedia Omedi, Nisha a Yintino, they say a wofem Abam for Timmy Bobesia Wakudro Sukofano Maba. Ema no mani begum bebre nti woni ntimi nkosuru bebre because na dollar ne bo eden a nipa akra bi netimi kofa ba ti om kofa ba so no ma yire om bo ni bebre bene obi a wahode nso be kra ba and that is why uhun fonyina me de ato eye Facebook ya wo hwe bi enne manfo nyina nso enya kokuduro ewuram de ntia okwa onim se bo na wo koto no enkosuru pii se de kane no na ebo ni dwane no. This is what we want as a country compared to 2024. When na na ye ka ho asem 2024. But sabre na benya manwofo ebeba be ka kire wo se masaka wano tum obi kura betena hane na kwadwu jantoa kofi nsafoa se kwadwu nsafoa betena hane na kwadwu jantoa edi nkomo a wo ka se wo mo mfin se mo bag na wo sika nso a ene to 5 kilos so obi anhye wontu utode ye wo ho beso a eno beboa we should live within our means. That was his words. No dem mo bag na ye mfatom. And I was shocked. Na me hwe no wabra na manfo entumi purchasing power wo fem na ye bewura December mu ba beto aba 2024 no bedin komo wa ha. That was what he was telling us. But then it's fantastic view and ye hui e that Facebook ya wo hui e kire wo se enoma asesa na sa no ma nyina no ma me mo ministers appointees bia me they are best for me in terms of my Ama's administration no. Sami Jemfi gold board o hwe dwumedia gold board e dia enam so the billions of dollars abewura